جوانên Kurd li her dereka cîhanê bi serkeftinên xwe yên diwarên perwerdeyê de êdî balê dikişînin bi rastî. Êvar Mihemed Hac Xelîl keçeke ciwan ya Kurd e ji Kubanê ye li Dubeyî di ezmûnên Bekelorya de kariye nimreya 99.33 ji sedî bi dest bîne. Êvar li dibistana Emerîkiya navdewletî dixwîne, ji zaroktiya xwe ve bi serkeftinên xwe de hate nasîn. Malbata wê jî ku bi eslê xwe ji gundê şeşê Kubanê ne, ji sala 2006 ve li îmarat bicih bûne. Bavê wê Mihemed Hac Xelîl li wir rawişkar e diwarê avahîsaziyê de. Ev serkeftina êvarê di nava civaka Kurdî de û li ser torên civakî li îmaratê bûye cihê serbilindî û kevxweşiyeke mezin. Niha êvar Hac Xelîl xwendekara serkeftî ji Dubey li gel me ye mêvana me ye. Êvar baş, tu gelekî bi xêr hatî. Êvar baş. Pîroz be. Sağ ve gelek spas derim. Êvar te pêşbînî dikir, teweqع dikir ku tu vê nimreya bilind bi dest bînî? Ere من متوقع دكي از بين مري بلند ونم شتوكي خدا از دائما اوائل مكتبة بوم خاندني خد دائما متفوق بوم من توقع دكرجي از في علامة سركت وشركة إجانها إحساسيته هستيته تشاوية كو تأف نمريا بلند بدست آنية از گلکی کیف خوشم. هر کیف خوش بی. مسری بابو دی خارج کرو گلی کردم. هر کیف خوش بی دست خوش. نهینی سر و سرکفتن آتا چیه؟ یعنی چاوا تکاری و نمریا بلند ازونین بکالوریا دب دست بینی. براستی من گلک دخاند اول بأول دخاند ومن تشتك ناتكرا سرهف. إيفار نهاية يعني النمرية تبنى روي بيجي قي شو وروش تتخوند روجي كم ساعة تتخوند؟ براستي اج مكتبة هاتم ساعات دو من ساعة تشكي من فيس دكر ساعة سيونيف حيوب شف إيفاري مدخاند يكجا حياة ساعات سيب سي سبي أظن سبي من لما يذكر درات كاتم يكجا رجي بيخوت شما مكتبة. يعني أنت زحمتيك زيدك شاندية دستة الصاغ واللي هي جابوا تنمرين برباش بدست آنية نها كوتا بكالوريا بسركفتنا كمظن بداوي كريا تيتشبكي تيتشب خويني بلانا تتشيا إن شاء الله بلاني من أنا أزطب خونم تتخوازي ببي بزيشك دكي جان واردة بزيشكي تش بسبوريات دي تشبا إن شاء الله طب جراحة قلب. هیویت تو بگی هجی همی خونه خوی جواب که کچک کرد یا کوبانه ناسنامه یا کردبونه و یا کوبانه جی چقاس باندور لتکر لخواندناته لفکراته ببورین فهم نکر از اشترى دوباره بکم تو که کچک کرد یا کوبانه يعني كردبوناته تأثيرك كشاوال تكر لخواندناته لفكراته لخوننته از گلکی سر بلندم از کردم از تازم سر ملت خا و گل کرداگی بلند بکم و ان شاء الله یا دما يعني باشا دما كنت ببي بزيشك تختار تتخوازي چاوا خزمتا گله کرد و کردستانه بکی استخازم آلیکاریا فقیرا بکم دنگی کردا بگین محمد دنیاگی عالمگی و ان شاء الله اسكان گلک حوالیتا کرد هنکو بترى دخینن لهمان دبستانه نه گلکن سه چارکم باشه تو هم بوان و هر کچک کرد یانجی جوانک کرد کو لدرو دخینه تو چه جوان رد بیجی کو او جی بکار بن سرکفتنه که مازن بدست بینن از خورت و کچی کردارا همورا تخازم بیجم انو گلک بخونن
ام سرکفتم بن همو سر جواب خود دیراکن و گله کردم و باش ئێوار چەند ساڵن توش کوبانێ دووری؟ از حیات خود نچما کوبانی از سال چونی بس جارك دیا کوبانی سال چونی از چما کوبانی ساڵە چوت سەردانا کوبانێ کرد دە چاوا دیت یعنی تو نها دەما تخوا ناخوا تەمام بکی تو حازری بەگەری کوبانێ تەختۆریێ بکی؟ ان شاء الله من قالك عجبا بيربيلا كوباني كيري اصلا تخازن بقر ما كوباني ان شاء الله خاندنا خب قادينم سهرم بشغلم مستشفى كوباني بشغلم يردم آليكاريا ملت بكم دەستێتە ساوی تو هەر سەرکەفتی بی تێ خوێندنا خوا یا پزیشکی یا زانینگە هەیە یا جامعە هەر لە ئیمارات بەردەوام بکی یان تو بنێتی بچی وڵاتێکی دن ان شاء الله از الامارات دوام بكم هەر سەرکەفتی بی و ئەس کێف خۆشم تو ئیرۆ میێوانە مەبووی پیرۆز بەجارەکەدن ئێوار اجي قالك كيف خشمم thank you so much for hosting me tonight تو گەلێکی بخێر هاتی